danas blagodariti jednom čovjeku ovdje za dugogodišnju podršku našoj eparhiji, našim manastirima, našim crkvenim opštinama, čovjeka koji s ovog kraja porijeklom, koji revnuje molitveno i bdije i sabira naš narod izvan naše eparhije. A to je naš dragi otac Stefan, ovdje iguman manastira Remete, koji uvijek dolazi u našu eparhiju, podržava sve naš molitveno i nikada ne mogu da zaboravim prije 20 godina, uvijek je slao svoje duhovne besede, svoje knjige o manastir Rmaj, gdje smo se mi krijepili, snažili i taj narod preporađali. Zamolit ću oca Barnavu da ovo naše visoko doštovanje ovdje pročita i da odliku našeg oca Stefana ordenom na mučenika Bihaćko-Petrovački. Sergije, po milosti Božjoj, srpski pravoslavni episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski, imamo čast da blagoizvolimo odlikovati visoko prepodobnog arhimandrita gospodina Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, ordenom novomučenika Bihaćko-Petrovački, za pokazanu veliku ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, njenim manastirima i crkvenim opštinama, dano u episkopskoj rezidenciji našoj u gradu Bosanskom Petrovcu u nedjelju svih svetih dana 11. juna ljeta gospodnjeg 2023. Episkopski broj 340/23, episkop Bihaćko-Petrovački Rmanjski Sergije. Axios. Axios! A neka bude vama, braće i sestre, ovaj treptaj moment u istoriju ove eparhije na pouku i na neki način angažovanje kako je mogli tu eparhiju pratiti malo, koliko možemo već bit će dobro, a to znači da pomognemo i ljubavno i materijalno, jer nam je to u stvari, kako je neko govorio, granična ili pogranična eparhija. Ali je uvijek u Svetoj Sabori, u Srpskoj crkvi, među prvima po ljubavi koju ima, po gostoprimstvu svome i po revnosti za Svetu Sabornu Apostolsku crkvu, čija je glava Gospod Isus Hristos. Vladiko sveti, hvala vam na ovom narodu, a mi ćemo se truditi opraviti na vaše poverenje i blagosloviti.